Uba Telibor Swet General Secretary ke Saint Neutrap National Youth Front HNYF hakashipau tarik nailur ulayathu hakilat pathai Khubor halor ka juba baulayo naka Sorkar India lengba ka Right to Information RTI halor ka jing Buddien juga Sorkar Meghalaya ya ka resolution bala menjur bat pediang daging riu pongut ke MLA hakayeng dorbar thawan ke jella men riu snam menshwa uni unong yalam ke HNYF ulayathu da ka baong naka jubab jang ka Sorkar India haka RTI jang kamdan satya kanu ke jing Buddien naka liang ka Sorkar Meghalaya ya kani ka resolution ILP ka jubab naka Sorkar India ka ong bakala dentang ka jing ai submit ya ka resolution bat kamdan kanu ke jing Buddien naka Sorkar Meghalaya kani ka jubab RTI naka Sorkar India ka pen isai baka Sorkar Meghalaya kala yai ong bat yai pen bena bakala Buddien ya ka resolution kadai tang ka but thok but syukur ban pen thanda haba kidan ki jinga khi bandawa ILP hakani ka jella ula ong nakal yang demi keseng HNYF ni kwa speak pai ba wan pensai yang bidai ban kene ka ILP tie kat kum ka jing tho jing tar ka bangila bu ikni ka RTI habidai ikni ka ILP kebangila yo ba nadu ba la pas ka resolution po ka legislative assembly jong ka Meghalaya nakaliang ka Sorkar hadu menta habaidai begini ke benta kila submit ya kani ka court support ka central government Sorkar India banpan ya ka ILP hadin kata nilapan ni ke jungtho habaidai bat kani ka reply ke balawan po ka Sorkar India hendai nakaliang ka central government ru kam Samla ai kanu ka reply but hadin nang tu ngilabu ya kejung tho ka bang ikeli ba hatu fila lik follow up ne amar katkum ke jingi i ke jungi habaidai be kani ke benta nakaliang Sorkar kala ong ba ajanman ki por man ba ki her stage po Delhi kila ong ba ki le ya karan habaidai be ke benta habaidai be kani ke benta ka ILP ndai pokse katkum kini ki kot ki bangila yo kampat don hi kanu ke benta ru ba ki le follow up ni ban skin submit habaidai be kani ILP ke bangila pan nadu Khubor ba mensua dia lada fiat katum gani kita tok bangila ai ke ba ngin pensai ngin ai ko copy spiru ki press question ko paningkong ke bangila bu yang please provide the Xerox certified copy of the Meghalaya Legislative Assembly resolution on ILP habidai begini ke benta kila ai ngi ya ka kot ke balapas limba ka Legislative Assembly Kabar ka bangilapan, please provide the certified Xerox copy of the forwarding document forwarded by the government of Meghalaya to the central government on the Meghalaya Legislative Assembly resolution on the subject matters in a line permit. Habidi ganit bat kani ka bentaru kila ai kani ka benta ba kila lit submit sapo Delhi. Kabalay ka question ka bangilabu, please provide the Xerox certified copies of the central government response to the resolution as passed by the Meghalaya Legislative Assembly on the subject matters of in-line permit. Hendrai habaidai begini ka jengkeli ka balay kamdon ai nakaliang ka jong kikila pensabi nil. Kabasaw ka bangilabu, please provide the Xerox certified copy, that is document relating to follow up document forwarded by the government of Meghalaya to the central government on the subject matters of the in-line permit. Habidi begini ke bentaru kam Samla dan hi kanu ko follow up hadu mata. Nai dangsen nilai i limba ki lat pathai Khubor. Ba nakaliang jong chief minister jongi ula lech Delhi banpan habidi bat ka Meghalaya kader. Bat haki benta kabidai bat ka schedule bat kumju ya ka ILP. Hendai poksi nadu itu Khubor hadin bakal resolution kalapas napo ka assembly kam Samla dan hi kanu ko benta bakan like follow up habidai bat kani ka ILP. Kani kala penpa awai sai ba ka Sorkar ka supen bid ingi kipai ba. Nadu itu Khubor kiba kia pen i hapo social media ba kidas lada kidai sai kiba kisemkia habidai kani benta kum kejengkwa hi ba kejeng trang hi kejong ni ba kani ka ILP trai kam slam su bang dei ban yo ai nambang ngipan nam ta ka hok tapi pej ha dei kini kejeng yakhi ki pamenta nila dei ki wei ki ba
la kersian bah habide bat kejing ki jong kani ka AKMTA bat kejing wan kamai kertep jong pibriu pi banabar sakani kejela ka jongi ti lada poi hitu pot bangin yu ya ka ILP ngem dan kam su bane ki nomor pibriu pi banman nang kete kinsa hap manya ka kum ka kendon jong ka ILP namai ka ILP ka dei ka wei hi ke benta ka bala banda ini kecat pibriu nadong hadang nadu kakalat kamai kaji jaka puta bat kiwi di dangshen kidukot jungi ki banapo southeast region ki lapan persai hani ba kadan ka jingkhnra ka jongki ha than majai sethi ki lalap ki kot kisla ki ba kibriu ki banaba ki ba apen itu ki ru bat kila tip sai ru ba kidai kibriu ki ba nang ba kibriu ki ba nabang la andai kila wan lasa seni spo ka jela ka jongi bat kila yo ru ya ki kot ki pata jaka ki duler ke baar kila yo ru ya ka identity jong ka jela Meghalaya jongi kantam ke epek bat kila yo ya kini ki sanat bat ki receive ki ba kila siu spo ki sodar snong ni kino ki ba dai pai habi dei ba kesenong kata dia habi dei bikini ki bentang sa pensai pi bat ngen airu ya ki kopi ki bang labu mentak sngi kenang ba upai ba ru onsong tu ni kondam ni kani kom le jong kani ka Sorkar pimut ba kejat ben riu hi kejong nyau trap kam dei su ko bobie pen su pen bi ma pi man laki por man laki ya dalai lei ru nginom ailat bat habi dei bikini bentasan ngen sasyong ni kejeng yalang ka bakar ki bangan perkat na benta kani ka ILP hadian nang ta kat kum kejeng pek lada pipek ba bidei bekani benta amar hadian kejeng iki jong bro kidkhot hi jong ka briu nyau trap ka Sorkar ka lasim ke tu kesenjam ka balapen ko ngu ya kejeng le jong ni kum ki ta ki dkhot jong ka briu nyau trap ka Sorkar kamban sisu ba kahap ban pas ya kani ke resolution apo assembly lengkat bat kejing menjur jong bar khoi ki nriu phongot ki nong elam ki nong nikmat ki jongi hak tu ko por ka jing tmu jong Sorkar ka dei bai thik kumba on pen thanda ya ka jing ki jongi bat nakaliang ka jong Sorkar ka nong mot ba ni nong bot thong ni nong Buddien habi dei ba kani ka jing kwa ka jongi ka jing tawa ka jongi hanre ya ka bamanta philai isa hi dak khmat ajong bari kani ko kopi ke ba pensayo pensala ban pen ya kipat ba ru ba kani ke Sorkar hi ke syakla ni nadu ka ILP ka MRSSE ka dei bitang ka jing siswa pen thame yang ngi pat ba bat sai pet andala poi ka por ngi ru na kaliang jong kaseng ning sale ke badon kam bat pen sahab ban kit clear ya ke jingja ka ban saja skma aduh pi pen ong no ba kan don kata ka jing don swab pen le kono kakam mo la da piya hilang ba kat kum ka history hi kimba jong kiman barim ada pi kwa ai kono ko benta ka badai ka hok ka jong pi ka jing ele ka de bandon tu kandan be ka jing yo ka jing tuna man pen wandur hi ha kata kalenti ni don kam ba ngsim ki senjam ki ba kam kongsan masih sin bangile ai kono ko benta kata ka jing du ka jing yo kan sadon be nomor ya ka hok ka jong pai ba dalai lai du pem dei ban pendu ya ka jing long try ka jong ni habi dei ba khando ko siap kam dei bandu lanu kumenta banga ong pi ba nakaliang jong ka sora circle ki 8 pau sengi habi dei bat kata ka jing yo thi jaka jong ubriu banapar om ba ubriu udai unong India dei ubriu banapo bangla ubala ngila yo ya kata ka sakhi sebut ba udai sisa to ubriu banang bangla handai ula yo ai ka jaka ban thiet ha ni ka jela ka jong na ka i ka da ka dei be ka jing tlot kerkom terekam dei na kata-kata bengi kwa hi ba pen ai ya kani kejing dawa ka jungi kata ka dei kongsan hi ka ILP bat lada pimla pan ai kani kan kamdan juman toi pi ba pensyong tu apo ski ban pen khaw ai namar ketuka ai kamda kamdan kanu ka benta ka ban yarap hi ngi abo briu banabar bana nakiwi ki jala nakiwi ki country kiwi kiri ula wan sini ke cakap jungi unle akat baman namar dangsen kini ki puar nakaliang ke jongi kum kinong elam senghalang ni poi spo Manipur ya kai ke pang iskotonat po bangi poi stay
ni ong mas ni har hi hapo airport ni lamut ban mi sabar ki wan da ki pulet yang pinlet sei ni wan meeting sini tang nem tai meeting iba tang si sngi yang dek meeting mata la sai ngan wan pai no na kalian ki pulet ong smo bahasar wan ba isa kata kajaka ki alam ni stas kendong ki ong ba pihak ban le soi kini ka ILP da ki pulet hi ki penbon ni pihak ban le kini ka ILP hadir ba pile kini ka ILP batai ngi kat nuski kat no kat haka no kajaka pinlet ila ada batai hadir ala ada batai ki snai ka ILP ki ba kalian no tambah suai kini ke port pihak wan pai no ada alap kekendon ka ILP kalau ada lupa kalau ka ika pas ngan ada pipat kiwi ke jela ba kaladon kata kasti menyadahi ya jat mendiu jong ketu ke jela andai hak ke jela ka jungi kat bumon urung na dien urung na khmat urung na left urung na right kat sabumon uyo bandung sadu kendong ke surat ki caka wada mangihi ujat mendiu ni ngim ke caka ki bang ngimpat poi beri wana baru la ada poi lupa la yo ban song man sa kitu ki caka pi kalau ka ika pen bi ke pen long nu ke pen sa kali yang ni ke jat mendiu hi borok kawai ada ngidon hi kum kini kian ke balak banda ya ke jat mendiu hi borok kawai te ni la long secure lupa la sup semua lai lut habi dei be ke benta nomor nu beri wana baru banwan ka ni ke jela ni udan kam ada udai utores tu haban pensisya u bau udai utores ada udai unong wan kamai seneru haban pensisya bau udai unong kamai hadu mental ada pipai ba kini ke jingrung kini ke brio ke bana bar jela ki wan sene ki uyo ban kamai kaji kat boman amal ada pipai dang sen po bengi kenra kini kita kendai la ki ai ke abang ngilap bau brio badang tangkat tu kat ni senam bawan seni kum unong bela wan seni kum unong bela udan ni katu ka labor license hadin buladon yang ketu ka labor license tang katu kat ni senam tu layo caka ketu ban le business abado unong bela kum no yo ban pli gitu kan kat apo kendai la kani kadi bi plan jong kini ki bliu ki banaba namar kini ki labiang lupa ya kespa kapau handai por bakiwan sini pen iya dia ba dai ki dai tang kita kinong bela hadin nang ta andalat ulah songtu ba ulah kham scam gitu ki jaka ulah sedang yo kita ka identity lengkat bat kejingdon kini gibriu giwi para jat beriu ki jongki ki balong ki genuine citizen apo Meghalaya hang tu sayo ban capture ki kamai keji menu budu nong hang ni du nong mengi ki kasi nama ngi ngemdon yang kata ka spa apo bangen pli kita kidukan bahaya-bahaya nama kejinglut untuk kebubun ngi haban kelalong sakri kala ha gini gibriu ki banabar bawan ban bela tang si spor apo ki kelamalik untuk hak dak pi kani ke strategi jong kini kipliu ke banabar but hakabide be kani ke benta jong kini ki nongeki habide be kani ka tourist association ke baki yaki ni na kalian keseng ngadu basdang hi ila persai ba ngindor rekat be baki ya ke jingkandra ka jong ki du gade ke jingkandra ka ba genuine nama ada pikan mau ki por ki ba lalai mencem senam apun riu tarik bana September Jun apa dia terus pernah Jun apa tu Khubor wilayang apa tengah ban khanra ya kini gibriu ki bawan kamai sakani ke jela ka jungi nomor PE bau try ri jungi badai hok ban yo kini ke kamai udu uhab ban suyang lain hai jakala jong da umi nang niru kampalat tang hadu airport kampalat tang hadu apa Paltan Bazar Jorabat Nanti umdan lah dan leti su balik kamai sekui ki caka. Nanti kibriu ki bana barbat ki bawan ba kan ki kamai ki yo kamai sup ki laban poisa du ki jaka jongok kai ki bas kendong endong. Nomor yo la apa yang lupa ka paket sangku nanti. Nanti yang ngipat nomor kibriu ki bana bar kiti nong yalam hi ki ba nabar ka jelas ni ki sungtu ba ki pet ya ka jingdon kam jong kibriu la jong. Nanti kini kinong yalam jong ngipat ni sekolah ngo balai ka ayu ki balai pin habda perkat sra na benta jong kiwe ngijit mangi pi hang tu ba pin yarap na ko benta ka jongi omba pin yarap na ko benta kibriu ki baraba pi ke question ka donang tala da ngijit de pi hang tu ba pin yarap ni ada pi perkat na yung na ka benta ubri baraba kan manto ayu bangijit de pi ba pin song tu pi kawai ke masjid na kaliang kasang hi matang ni keren sai ba da kumno ru Soba le
ya ke bodon kam but ada pimla pan le ngin sesimti ladi mani nak benda ya ke jak video ki borok kawai